bodyguard ne ye ntwam eye de nya Akufo do ba na san baaye muka se nipa nia no ho ye wa no o hey Dr. Rain je wanim se funa ya deda no wo nko wo ba so wanim te se funa deda no fa wo nsa koye adwuma na ya bema obi a wo ye bema ketinka se wo ti abreche pe social media sika apa YouTube sika wa bodam ya ntete wo ye obi a wo di atemo social media de diska bia no ya ntete ni ye munni sense mu wo sense aka mu nkasasa mu bedi asante hina tebon asante hina woni a mu bedi hwe mo letter na mo kyerɛ na Sammy Gyamfi kyerɛ na odi to group bi mu no e wo WhatsApp say munni asante hina tem e wo ha e wo mensa abeka mensa munni di kings ahemfo atem no because of asante hina e ka kyerɛ Mahama say onko no nko bona man ye de wo ye na ya yi ni firi ho no onko no ko na sem no waka bone ana mo bedi na tem ewudifoɔ a musisi akwan musisi ensuo na ensuo yira fakejetia ensuo yira fakejetia ya moda na mo ndwene Ghana ye nyina ye dia maamefuo bi so ye ntu ye mafo agimifuo yi me ka kire mo maamefuo na mogya mo mamema awo ya maamefuo mogya mo mamema so mo kwa wonten no mo nkonkoko ntokwa no maamefuo me ka kire mo anwokora nkeye mo anwokora hwe wo ba yale kora hwe wo nsu ahiafuo te semo a ete semi a mete hei na magya me ma me wo mema num na magya wo mo nkoko ntokwa because of politics ede ne ede beye wo o ma ye bubu o mu na Mahama eba so maami bi kro konya accident we ka ase titifa nipa so busa se wo mu tete wichem ede ne ede aye wo mu ye fo mu mra brochere me ye wo mu surgery nonsense of some for some okaye no eno na ebe mu no mu gina o se mu ye freedom fighter mu nkochi of some pofo ni ehu se mu ye freedom fighter se mu nye NDC fo a mu nkochi of some pofo mu ye nkurasefo politics na abafo politics no e na abafo kanetete na wunia no wu JJ Rollins ka wu soldier ka kwaji so ko hwempa ase mabobo adam na mudu Akufo adu ani ma ye fom Jesus ani etwane kodam broni pa France ha me se broni pa ka kire me say mo ayi ne de wo ye good pa mo president no e na ye mo ya ahoye a wo frema wo bedi president papa tem president papa wa ya wo dey okay Akufo adu kura wa ya wo dey frema fa papa no ma me beto abonten ne nhwe se wo si aparahye wo mu wo gina wa ese brema wo sha tade emfa me ya abrewa kura hwe me ya abrewa me se me gina wa kire wo me who se me gina me na wo ka say me ko 55 years wa bodam wo won je se hwe ho esa abrewa dada me kuta mansia wo yale frema o ma me ensape wa bo abrewa wa no achia achim wunia no he wunia no beka saye no di papa penyatem di ni na di papa penyatem wunyini ncho wunuru Akufo adu na papa no ma me ko muduru Akufo adu ya ntiti mu yi ohun mo ma me no papa asresre di atete mo a ohun so ohun mabrabo wa hwehwe nanim space ese kaka motobi ese kaka motobi wudi di penyatem ya ntiti mu yi na se politics kra na wo NDC no obi wo MPP a wo so didi na tem wo bia wo ba bia ne krache a wo pe wo so didi atem na me mo akakra ye se wo de fa na bantima me so me fa ya ibese me bu so mo se na Ghana na what say na na do ba wo be se na wo mo jale na do ba ye ka wo tua wo Ghana ho ebi ni electricity na ye nso so na ye tua me fie obi a 2000 na me nso na wo education me say you was short memory also kai mine Mahama was here was short memory wouldn't say was short memory abaya wa pakotie bi adi enu timuti na do atem ai wo bi mpra kotie wo afia odo wo ma me wo wati kosa wo susukọ na kwaye secretary buache emre bi atwa mo de beto so ma obi ahuni sa video no koda papa ne mfaw erintu de ayi Mahama nua yali Mahama nua no etwitwa pictures wo di ukakra kranti wo begina so wo ye NDC ni ababa be kan topa mi wo foto no ho mi wo fila bibia wa ha wa bodam wo shata de wo bom se fom mi bu panyiri bia mesra wo shata de na wo bom se fom aboa wo ma me ntufo
se ka ma me yo ba tapa ko be fro so jai de wo ye no ne ntokwa ba ye de be firi wo so wo jale wo ase entina se si akra na meti se wo ye refugee on wo ba be siki assalam wo Ghana e na wo ba kan tokwa sa bra yi ka ye na me refugee wa no kre e Ghana wo ye refugee wo be siki assalam na ye be panika sa wo ba be siki fight e wo Ghana on Ghana fekese duesi Ghana wo ye den tokwa bi ensi Ghana da Ghana ye ni mawrade enkromofo obompaye kristofo obompaye Ghana wo boada inshallah wo boada me say o ma bia ni wonu man kromofo ene kristofo ye free say Ghana da mashallah eni ko ye dai entokwa me say ensi da inshallah afi odo bla na owu ye no kaka wanya face the country o wanya face the country wono Ghana fo na we omunya Ghana fo no mani aje aba papa bi ho sa ababi bai wo kwa ne yehuru no me ne wo kasa wo kwetwetwe ska ma teacher fo ama teacher fo bi enkro ko di bia no ma di ska na Ghana de mesre mame de mesre na do ba mu se yesre no eya fo ma na ko free education e ko school no eya fo ma na wa mo opportunity no won se se mama Ghana fo a ye ko paguma ye tua bribe no na mra bi nchi wo mu won se se mama Ghana fo a ye bekra camera ayi de ene mo ye bo police aduma no ene asomade ne ayi na mama Ghana parliamentarians ya se mo se face the country a me ha fi odo mon ka je parliamentarians say o mu change kana constitution na obi biara wa ban mu obi wi o man sika no by 1 month ye fa no ko prison enyo no obi ko di no a wantu a wode ayi twa ne ho se nkuoko no wo ye hwan afi odo ye hwan mujja ni di bo no kan se no mujja ni di bo we ye di ni free we ye di ni free mujja ni di bo mo sha video no o mo ye di wo mu free ni ye hu wo mu fie ye hu wo madan afi odo dan na wo yene ye di ni free bonto ofui Jimmy ene ma ekoso oga na bi nie service the country me mo kwan Abrante we kwa mo nya demonstration ya hwe mo ko twade di na nado atem mo re ba bi o se e fa wako hunu wadidi na nado atem sa free man wayale na nipa ba ko na nisu na me ni kata wa boda mahama ba ene ni ho na ni ho mahama sika na wa pake egu ayi no no a nsuo ba na yesika no na ni ho we na fa tama Ghana fo wa shoba ho shoba ho odi ba se si ya no ho wo mani ate MPP for no ntua se NDC e na ma na ni abere ofui wo ye hwan e no be man tokwa e fi odo wo ye hwan ya kasama yafo ya kasama busuabia ye ni kamafo ya kasama ya kasama nisefie be mu na ya kasama brade wo fi odo fie be mu na wo fire ya ntetu yie wo ma meti America wo ntimi ne won kasa ho na waji mi pa na obi ye di ni ma ne fa se ka twa na ho se be na ama me ntimi ku me ho efiri o na be ye fie odo wo ye celebrate se wo to nyom wo kura ya hu wo film bi mu da ya hu